Ziyipafu. Ndagusuhuje wowe ukurikirana Ziyipafu TV muri uno mwanya, reka turebere hamwe ibyo batangaza ababashije kurokoka ibi bombe bya atomic bombe zaje kuraswa hariya Hiroshima. Ni igihe ihari mu ntambara ya kabiri y'isi yose, ibi bombe bya Kirimbuzi byaterwaga mu mijyi ya Hiroshima ndetse na Nagasaki hariya mu Buyapani. Ri Jang-sun akaba ari umumama w'imyaka 88, atangira atuganiriza ati: ku isaa 2:15 za mu gitondo ku ya gatandatu z'ukwa munani 1945, igihe iki kibombe Kirimbuzi cyarimo kimanuka kiva mu kirere cya Hiroshima, kimanuka kimeze nk'urubuye kigiye kwihombora hasi. Uyu Ri Jang-sun yari mu nzira agenda ajya ku ishuri rya garidiyeni cyangwa se ku ishuri ry'inshuke. Uno mu mama w'imyaka 88 ubu ngubu aba azunguza ikiganza asa nk'udashaka kwiyibutsa ibyabaye kuko byamuteye ubwoba cyane. Atangira agira ati: papa yaragiye kujya mu kazi, ubwo nanjye mpita mubona aza yiruka tubwira ngo duhunge. Ubwo ibyo nibyo nibuka. Bavuga ko yari yuzuye imirambo, gusa njye nagize ubwoba bwinshi cyane. Icyo nibuka ni amarira gusa. Nararize ndongera ndarira. Imibiri y'abapfuye ariyo yari yuzuye mu mihanda kandi iya isa nk'iyabyimbaganye, ikigaragara ari amaso gusa. Uyu mumama avuga ko nyuma y'uko iki kibombe cyapimaga toni 15 za TNT, igipimo cy'ubukana bw'ibiturika, cyari kirimo kimanuka ubundi kikubita mu mujyi wari utuwemo n'abantu 420. Icyo gihe rero nta kindi cyasigaye muri uyu mujyi uretse imibiri yahiye igatokombera ku buryo ntawabashoboraga kuba yamenya umuntu wiwe. Iki kibombe cya nucleaire oya ni ikirwanisha ahubwo giteye ubwoba. Haciye imyaka 80 kuva Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirekuye ibi bibombe byatewe hariya. Hariho icyari cyariswe ngo ni Little Boy cyangwa se agahungu gatoya, ndetse n'ikindi nacyo cy'ubumara mu gihe cyashize nacyo cyoherejwe hariya mu mujyi wa Hiroshima kikica naho abantu bagera ku 70,000, abandi 10,000 bagiye bapfa nyuma mu mezi yagiye akurikira kubera indwara, ndetse abagiye bakomereka byaturutse ku byuka bya kino kibombe bizwi nka radiation. Muri no myaka 80 rero ishize, aya mahano abaye ya biriya bibombe byaturikijwe muri Hiroshima na Nagasaki, bigatuma intambara ya kabiri y'isi yose ihagarara. Ubuyobozi bw'umwami w'Ubuyapani mu bice bitari bito bya Aziya bukaza kurangizwa cyangwa se bukaza gusenywa. Ikintu kitigezwe kivugwa cyane cyangwa se kitigeze gitangazwa nuko mu bantu bahasize ubuzima 20% muri bo burya bari Abanyakoreya. Koreya yari imaze imyaka 35 iyobowe n'ubukoloni bw'Ubuyapani. Igihe iki kibombe rero cyarekurwaga, Abanyakoreya bagera ku 140 baba muri Hiroshima. Icyo gihe benshi muri bo bakaba bari bahimukiye mu bikorwa by'agahato byabakoreshwaga, cyangwa se abandi bakaba bashobora kuba bari baranahagiye bahahungiye bahunga nyine ibikorwa by'agahato bakorerwaga babikoreshejwe n'iyi ngoma ya gikoloni y'Abayapani. Abarokotse rero iki kibombe hamwe n'ababakomokaho
bakomeza bavuga ko kubaho mu buzima bw'umwijima, inkovu, ububabare, urugamba rumaze imyaka rwo gushakisha ubutabera kugera ubu ngubu rero badashobora kuba barigeze babona, aho bavuga bati nta n'umwe wemera icyaha. Ibi ngibi bikaba bitangazwa na Shimujintaye w'imyaka 83, akaba ari mu barokotse. Yaba igihugu cyarekuye iki kibombe, yaba igihugu cyananiwe kuturinda, Amerika ntiyigeze isaba imbabazi. Ubuyapani bwigira nk'ubutabibona, ndetse na Korea nayo nta na kimwe idufasha, baguma batwirengagiza, badufashe nk'aho turi ikizira. Shim ubu aba ahitwa Hapusheno muri Korea y'Epfo, akarere gatoya kiswe Hiroshima ya Korea, kubera yakiriye abatari bake barokotse iki kibombe hamwe n'umugore we akaba ariho batuye. Kubwa wa mumama ri umubabaro w'uwo munsi nturamuvamo, uwamugumyemo nk'indwara. Ubu arwaye kanseri y'uruhu, indwara ya Parkinson hamwe na angine, indwara iterwa nuko amaraso adagera neza ku mutima. Ariko ikibabaje kuruta nuko ububabare butagarukiye kuri we gusa, umuhungu wiwe Hong Chang ari nawe usanzwe amufasha yaje gusuzumwamo indwara y'impyiko, akaba ari ku miti mu kurindira ko ahabwa indi. Hong Chang Li ati mfata ko ari ukubera radiation, ariko none ninde wabyemeza? Biragoye kumeza mu nzira ya siyanse ko hakenewe ibipimo by'uturemangingo ndangakamere. Ibi rero nabyo akaba nta muntu wabyikorera kuko biba bihenze cyane. Minisiteri y'ubuzima hariya n'imibereho yabwiye ikinyamakuru dukesha inkuru cya BBC ko bwegeranyije imibare n'ibipimo by'uturemangingo ndangakamere hagati y'ibihumbi 2020 ndetse n'ibihumbi 2024, kandi ko buzakomeza ubushakashatsi kugera mu bihumbi 2029 bukazemeza neza nimba bwakemeza ko abakozweho n'ibi bibombe bashobora kugera ku gisekuru cya kabiri n'icya gatatu. Ibi rero bikazaba bishobora kuba byabyerekana nk'uko babivuga. Kuri aba banyakoreya ibihumbi 140 babaga muri Hiroshima icyo gihe ibi bibombe byaterwaga, benshi bava Hapushino, aka karere kazungurutswe n'imisozi. Bivuze ko rero nyuma y'uko ibi bisekuru byose bigiye bigaragaza ko bigenda bihura n'ikibazo cy'uburwayi, bashobora kuba bakeka ko bwaturutse kuri ya bisasu byigeze guterwa mu gice cya Hiroshima bikaza guhitana ndetse no gukomeretsa bakomokaho. Bivugwa ko hashobora kuba hari abo byagiye bikurikirana biciye mu bo bagiye babyara nyuma yaho, akaba ariyo mpamvu basaba ko bakorerwa irisuzumwa bakareba ko indwara bagenda bahura nazo zituruka kuri radiation cyangwa se ku byagiye bituruka kuri ririya turika rikomeye ryabereye Hiroshima na Nagasaki. Bakaba basaba ko nabo bakitabwaho, bakaba bazajya banavurwa bitewe n'uko ababihateye bazwi kandi bahari. Powerful.